29 Suba 2026 ta Thado Inpi Manipur gi mahutta amukona hapu ko bibagi thagat chaba udok chari aduga Thado Inpi Manipur gi maike gi amuko bu thagat chaba udok chari Manipur kannanaba gi damakta lehidraba Manipur macha mayam martyrs mayam bu ngasi fitting tributes Thado Inpi Manipur ke side ni pi aduga ipai puna thambiramba Manipur bu hojik phawda ngaknanaba gi damakta peaceful coexistence ki damakta dedicate to biriba Manipuris mayam singbu ngasi koina amuka thagat chaba phundok chari Thado gi furupka Manipur gi utility se ngasi na hekta laga aina hodok panna chade history da best to khiba le amuko na 1997 or hek hobadagi 90s 92s dagi Thado gi ahan aman sing yaura adu lakpani tawada mu laiba khibadagi Thado gi ahan aman sing aduga nahamayam sing se Kuki ki extremism, Kuki ki militancy, Kuki ki terrorism na namthaduna leibadagi maram uduna yaningadra yaningoidra forcefully occupy tosinbadagi maram uduna ngasi Thado gi khwaidagi census da chingmi da haitare khwaidagi masing yamjaraba oitarbusu kanamta thokpa ngamde usu udre kadai chakhrage Thado se kasi khamdre ba adubu amuko na silaga amuka Manipur integrity gi damakta Manipur integrity pillar yumbani numitta ngasi amuka ningsingbirapa adwai gi matangdu dai su isama Thado Manipur macha ma oina yawa lakpa phangba se yamna atangba pot amani kogirakpagi invite togirakpa amuko gi leadership singbu amuka thagat chaba phundok chari Manipur gi punsinna naba unity gi damakta Thado gi lan ama British gi mathakta Thado singna lan ama tokhi adugi lan da colonial rule British na Thado ko Manipur homeland da Manipur gi independence ko thugai na ba gi damakta British na sidi tongan ba ahipa Manipur da ahipa or ahan naman sing university da oro atay sing oro history di fajana sim do aga tongan ba history de ire adubu Thado singnadi akoina khangbadudi Manipur gi independence ki damakta akoina British bu Thado war haina 1917 degi 1919 da thingnaraga lakhi adu Manipur kannanaba gi damakta ne matamdu da akoi India karino su khangponte khang su khamde adu mai tawduna 1949 da British na Manipur bu Thado pa kanda India na freedom phanga kansida akoi Manipur ki state constitution aina akoi lejai laibak khibadagi Manipur bu external aduga communication aduga defense se India na adum pairi monarch constitution payo tarabasu Manipur se 100% sovereignty oina leramde the one of Manipur aina India na mathambi hojik kari Raj Bhavan duda Maharaja की पावर लेबा तारबसु मणिपुरी कॉन्स्टिट्यूशन लेबा तारबसु इंडिया ना सब्जेक्ट बहु मरी सी सीधा
defense communication external to paira kansida Manipur do lawsilli marzer to matamdasu Manipur gi Maharaja gi manakta thado singna ngaksinga aga warrior palace ki warrior ama oina leiraga dum lai history na saki adu saki ki damaktuda ngasi hoi ngasi phaw masi sida Manipur integrity unity ki damakta lepaka lakpane yamna maroina 3rd May 2023 da amuka awaba ama kuki gi terrorist aggression ama thengdaki adugi toba matamdasu laibak thibadagi mayam singse Manipur ekoi se kanana kanano haibase ekoi bahap tana dabagi misidentification ama leibadagi mar gi chinnaw singsu ekoi soi paite gi chinnaw singsu soi mizo gi chinnaw singsu soi thado gi chinnaw singsu soi suknara kansida emotional oiman badagi yagadra yaroidra khan dabagi apoi separate oirani aga tala kansida design to hiba kuki gi elements kuki gi terrorist kambu na design to hiba du da ekoi mayam sing se loi namak changsil la kansida ekoi gi marak sida ethnic mok tagi nongmai da pawhum pinai mayam singsu imphal da su nongmai kapa hegidra heroidra hoi armory dagi police dagi nongmai loi maram di kanna nabagi isagi defense to ni ngai gi asom gi ching da su amuk adumai na to hi sig design to hi ba mi sing gi laibak thi ba ding asi phawba da mastermind sing se sarkar na su mighty indian state na su ji phawba da puthokpa ngamdri adugi maram oduna bhap ta na deba akoi gi masien nai adugi matamdasu akoi thado luchingba ama oina clear stand principal stand loi sigi separate administration se akoi thado sina tha tha jade ai bi clear cut thame tawdabu thado ki population masing yamraba taraba su kuki da yawa kuki gi lingda kuki gi idea da yawa sinse sagei su chak manaba lom su chak manaba Kulit sucak mana pun nina yang tak ada adugi marah bodoh na loy mak cungsin laga naik. Mereka lising harpa ngambatara badi Manipur se thugai ba ngamgani haina to ko ya ba makai to hi hoji de koi khang ba dune punba man ba gi wane isuda karai gi punbra khwai ki inner dynamics se khwai gi khang ba se hoi thadau na ni khoi hena khang ba leite oiroi hai ne ba su apang ba do na khoi se tai matam da adubu Manipur ki CSOs maroi na meitei bu represent to ba ngamba civil society da mandate lebiri ba amuko ne kokomi ne FOCS Fox ne Arambay Tingol ne yan peak of the conflict kam na ngay manung dasu ako'y founder aga sidi oidaba pot ne no Manipur se masak khango Manipur ki mising se masak khango Manipur se kuki ga naga ga meitei ki lamkhat na nate Manipur se zati multi ethnic ne tribe nate ahum khatang gi nate highway se hanchin na laura kan sida amuko gi leadership sing na yabiraga thadong gi jingba leader fearless oiba Manipur gi unity gi damak tan lepiriba mi no itra tarup se lakan sida mamang chile koi lai lakan du da Assam tagi oiro Mizoram tagi oiro Manipur thugai na namagi damak ta thado chinnaw yawa yaroi Assam da tariba thado sing noi su lao Mizoram tagi tariba thado sing su lao Those of Manipur sing se Manipur thugai na namagi na koi yawde noi su Manipur gi subject sida khut thinjil lakanu observe to bio lao hai na koi kora kan sida Assam dagi koi gi thado gi leader bioi ama se kuki militant singna makak hoji gi naga to bogum do na to gi na hanaga thamsiba hoji su
पुंगनी हजिकसु geographically separation सुया यादे एयरपोर्ट लाई सिदी हजिक लाक्तब्रा लोई लाई सिदी तो चांपुरदगिसु लाए सेनापति दी कांपुपीदिसु लाए एकोई करी हाइगे तो सु हाइगे geographically एकोई can't be separated, we are all Manipuri. Emotionally सु कोई separate तो वही यादे अतुम फाउनी सिदी ओजा संजोइना मागी डायरी दु फक्तो ओदी फाउना दबा मी लेते बा लोई रंग काम दबा मनुंग दा सु लोई फाउनी we are चिंदा तोंगाना हाइबे वाने sincerity लेते बगी लोई फाउनी सिदी. Emotionally we cannot be separated. Economically hojik chaba phangde haina iran to wan natru hojik leba phung na mai khaba namdilong ta tu attack to wan uda to na kari hino economic dependence ekoi economically noi hi Manipur ki chak sang se koi char ro ye hai ba ya de ba ta koi thugai ne na ba gi damak ta to ba ya ba ma thai to pre ngamdre hai ba se hoji clear cut da le re ba to do bu Manipur sida Kuki Mar irang le 1960s da Kuki Thado irang le 1992 da Kuki Naga 1993 da le Kuki Paite Kuki Zumi 97 da le Kuki Mete 2023 da le Kuki Naga 2026 da le hai Kuki amuk yaw gani ka naga amuk to gi ne sigi Kuki se kari ra hai me se koi bahak ta dar badi kamai na waroi su purak ani atu gi maram odu na integrity gi damak ta masak khami laba mathau tai adu gi damak ta koi thadau sin na sire su si jage historically koi se Manipur kan na ba gi damak ta la ga nei bane sigi Kuki gi terrorism se na hak ki oi ba gi wa ne sigi se thing na ka loi re moi na nomei le koi na di pen le bane hai ra ga pen versus gun ka to na ra kan sida ngasi thing na kan sida Manipur gi CSO maroi na amuko koi na bahap ta ba gi leadership na lawsin ba de tha do sing su koi gi Manipur gi chin naw amani ha na lawsin la kan sida koi yam thong na punna na ba gi damak ta lak pa ngami hojik masing adum hingkat li tawdu problem amadi Kuki ka nara ha identify to ba ama aduga mito mapandagi mito lakpa e koi adum haira ga adum lei sigi mito singsu Bharat Sarkar na laga na khandok pi ga do ba koi masin sina yanara kan da koi masin se khandok ka do ne ba yamna hai PS hokip Myanmar machani hai kanana natte hai ba lebra hokip oiru su aina natte ma se Myanmar machan natte India machani Manipur machani ane aina bukan bra Kuki ki civil society sing na kanana kandibra mabu kaya nak PS hokip illegal immigrant mapandagi lai hai tar basu kandiba kanam ta leite ba Bharat Sarkar na mito khandok ka do banate e hoi isana Manipur macha sing na koi na khandok ka do bane ba system amadi le hoi constitutionally legally law amadi makhada to se hai basu muk ka do bane ba issue mayam sing se bahak tara kan se e hoi da solution le ne ba just for the sake of fighting each other khanan ning ba gi maram odu na khatna se hai ba gi to ba kum do na akoi khatna ba mom se Manipur ki integrity la ko sukam ngamoi akoi se already integrity ne ba already integrity economically already integrated geographically already integrated emotionally already integrated ne ba adu busi da thugai na ba gi separatist ideology se kanana tobra karira hai badi ngasai akoi na thiriba Kuki gi separatist ideology adu gi da adu yaw bane unified response pi mathau ta bane hojik se Manipur thugai na ba gi damak ta laiba mayam sing se akoi unifiedly akoi response pi mathau ta bane now is the time si hen na muk thenga di Bharat Sarkar ji adum lila to ra adum sana gani ba you want government of India to play in your own soil
नसागी लमदुदा भारत सरकार को तुम सानहनिंगब्रा और भारत सरकार का एनी सरकार ओइजसनु मणिपुर की थुगाइनबगी दमकता तोबो मैम से थेंगनमिनसे हाइब्रा ऑप्शन अन्नी खतंग ले अदुगी मरम ओइदना हजिक जोमी की चिन नाव सिंसु लाप हौरे तौगदबु सिविल सोसाइटी की लेवल दा तौद्री मार्गी चिन नाव सु लाप हौरे तौगदबु सिविल सोसाइटी दा तौद्री मरमदी चिंगिदा वाइदगी मेते याम ताबा मफम से चोचामपुर ने सी चोचामपुर सिदा कनागी जगह नो जोमी की एरिया ने बा मेते की युम मयाम सिंसे बम दा तौदना थुगाइबे से कनारा जोमी कांबू ने बा तौगदबु मेते यमुका हनसे हायरदी जोमी कांबू ने यादरदी हनबा यारोय बा मीनबु वरी सानये नखोइसु हल्लक्रो एखोइसु हल्लके हायरदी ख्वाइदगी मेते मसिंग याम ताबा जगह चोचामपुरुदा अदुसु जोमी की एरिया उतारदी जोमी सिंगा कोई वरी सानबा करी अकाइबा लेगे आईडीपी स्माइन अदुम लेगे हाइब्रा और थुगाइबा मी सिंदु बहब तानदबगी कॉम्प्रोमाइज तौनसे हाइना और इंडियन की लॉ की मतुंगिना युम थुगाइबा मी हाटपा सिंदी दंडी पियु हाइगदोब्रा ऑप्शन अनि लेयबा either we compromise or we fight legally थादौ मचा मणिपुर मचा मा ओइना इन हाइजरइसे मारनसु लाके हाइरबगी एखोइना बहब तादबगी ऑब्जेक्शन दी थादौ दा तोबा याई मरमदी लोन सुमानबा सक सुमानबा खुन सुमानबा सगे सुमानबा दिना थादौ दा ऑब्जेक्शन तौदना तौदबी दा करिगी अतोपा ओइना तौहिब्रा मारगी मिंगा थादौ की मिंदी याम खेत नहीं लोन से खेत नहीं जोमी की मिंगसिगा थादौ की मिंगसि खेत नहीं कुकी की मिंगा थादौ की मिंगे लोई चप मानबनेबा बट थादौ बु मणिपुर मचानी ने कोइना लोसिनबा ngamba तारबदी मार ओइरो मिजो ओइरो कैनो ओइरो जोमी ओइरो मोइसिबु दोसिला कांजिदा अखोय अंडरस्टैंडिंग तोरा कांजिदा कुकी बु कराइदा चटकनी मसाना ऑफ साइड ताजर अनीबा अदुगी दमकता मणिपुर इंटीग्रिटी की नुमित अमा ओइना मणिपुर की नो मणिपुर नो योर पीपल हाइबगी मरम अद्वाई के मतावदी ले खतंग सांगना खतंग खुदु जाबा लोरगा कांखिबनी ए याम हेये हेसिंगे हाइना गांगजबा नते थमोइदा नहानगे तुम पुरगा लापदो फोंदोकपा ngamdabagi maram oiduna ngasi khudong chaba lor kan khara nga sang ngakibani ayamba thado singse kuki gi ideology da kuki gi mingda mete hatpa yaugani yausu yawi akoi loina ma christian ni thado ayamba se akoi aranba tawrabadi consequences adum leyeba aranba tawba mi singdu isorna punish tawga doba nate isorna akoi bu punish tawba loirabane masana phangga doba consequences du adum to leiraga leibane ba ai nan thopa sukya yaroi ba meitai nadi ai nadi chinthi ba bluff tawba yai atopa yai ai isor di bluff tawba ya de ba sigidi masana christian ni hai tara di mi hat pa hojik nagagi mitro hat pa singsu sigi mi hat sipu loisanani ngai gi or takhanani ngai gi imphal da lakadra or cm but kampo pi da kaugadra adu ada drama kaya toroga su isor na khangba ne ko ye dandi phangga do masana le raba pot ne ba अदुगी मरम ओइदना थादौगी मरक्ता सु कुकी की सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी निंगागा इन द नेम ऑफ कुकी मेते दा हात पर मार दा हात पर ते दा हात पर लो यावे बा याउ दब नते बा अदुगु अंटी पीस कोवे शांति पामदब कोबने बा दु कांबू सिदो शांति पामब कांबू गा शांति पामदब कांबू ने बा होजिक तौनरिसे कना नंगमगे हाइबदु कोइ होजिक येंगबा मथौ तारबने बा प्रो पीस वर्सेस एंटी पीस हजिक तौनगदौबनेबा अदुगी मरम ओइदुना हाइनिंगबा हाइजेसनु अचुंबदु मसाना दुम थोरकनी तथादो people stand for the integrity of Manipur. We don't stand for the balkanization of Manipur. Manipur thugainabagi damakta ipa ipusi leirambase isu thengthengade hojik Manipur gi damakta lepkani
ngarangsu lepi lakadauba tungna hayingsu lepkani mayamsu loinamak lepminnasi tauba yaba makhei thugaiba yaba makhei thugaikre ngamdre accept tauseba aduga punsinnanabagidamagta mangthana chatsi thado people gi mayam singgi behalf ta aina thamjaningba point du adwai gi matang du da loisinjage long live Manipur, long live unity, long live integrity, long live harmony, long live peaceful coexistence adwai matang du da ai tension jage thagat chari thank you